Dobar dan i dobrodošli u Matica podcast. Danas je ovdje sa mnom aktivistica Hrvatske zajednice koja šokačku ikavicu čuva svojim glasom, u svojim pjesmama te angažovanjem u kulturno-umjetničkom društvu Hrvata Bodrog, Anita Đipanov-Marjanović. Anita, dobro mi došla. Hvala na pozivu. Odakle krenuti? Tvoje angažovanje u zajednici zaista je toliko široko, svugdje si aktivna, ali evo ja bih krenula od udruge Bodrog, tačnije Kulturno-umjetničkog društva Hrvata Bodrog. Prošle godine ti si imenovana za predsjednicu. Kako je to do toga došlo? Pretpostavljam da si najprije bila član, pa evo malo da nam kažeš nešto više o udruzi, što radite i evo neke planove možda u budućnosti. Da, moje putovanje u Bodrogu počinje 2001. godine kada je generalno i osnovano Kulturno-umjetničko društvo Hrvata Bodrog. Od samoga osnutka osnovni cilj udruge bilo je očuvanje, njegovanje, promocija, popularizacija i revitalizacija prebogate tradicijske baštine Monoštora. Ono što je isto interesantno da je danas Kraljice Bodroga jesu brand Hrvatske zajednice, ali i njihovo putovanje također počinje već od samoga osnutka Bodroga. Ono što je također interesantno jeste da su one zvanično i osnovane 2011. godine, odnosno da moj put nekako tu dobija krunu aktivnosti, odnosno angažovanja u samoj udruzi, zato što već tada postajem logistička voditeljica ženske pjevačke skupine Kraljice Bodroga. Da, rekli ste da prošle godine izabrana sam za novu predsjednicu udruge i evo to zaista jeste jedno ogromno breme aktivnosti, požrtvovanja, angažiranja i žrtvovanja svog slobodnog vremena koje se u stvari stavlja na raspolaganje udruzi, odnosno svima onima koji njeguju tradicijsku baštinu na prostoru Monoštora. Nedavno ste bili i na susretu svih hrvatskih udruga u Srbiji i osvojili ste prvu nagradu, odnosno bilo je jedno malo takmičenje gdje je svaka udruga podijelila neki svoj suvenir koji je predstavlja. Pa evo, s čime ste se vi predstavili i zašto misliš da ste osvojili to prvo mjesto? Da. Kada je krenula ta priča o suveniru, moram reći da je to krenulo još zaista prošle godine i bilo je rečeno da će Hrvatsko nacionalno vijeće od nas u budućem susretu udruga, da ćemo imati jedan zadatak i radionicu prezentirati suvenire koje ponajbolje opisuju tradiciju mjesta odakle udruga dolazi. Prilikom osmišljavanja suvenira kojega smo prezentirali, imali smo nekoliko faktora, odnosno aspekata na osnovu kojega ćemo mi i graditi naš suvenir. Sam tim koji je radio na suveniru, složili smo se da naš suvenir mora biti jedinstven, da mora biti autentičan, da ponajbolje opisuje Monoštor, Gornje Podunavlje, odnosno krajolik od kuda dolazimo, da nekako stvori ličnu vezu pojedinca sa tim prostorom odakle suvenir dolazi, da bude kvalitetan, da bude napravljen od kvalitetnih materijala, odnosno lokalnih proizvoda tog mesta odakle, gdje je nastao i da bude pristupačan, odnosno da cena bude prihvatljiva za veliku populaciju stanovništva. Ja moram reći da i kada sam govorila o samom suveniru na susretu udruga koji je održan danas, ja mislim prije točno mjesec dana u Zobnatici, ja sam u stvari donela jednu priču o Gornjem Podunavlju gdje sam rekla da je Gornje Podunavlje zaista jedan prirodni životinjski svijet. Monoštor se nalazi na ivici specijalnog rezervata prirode Gornje Podunavlje. Na mnogim mestima možete vidjeti da Monoštor još nazivaju i selo na 7 Dunava, Evropski Amazon, kapija Gornjeg Podunavlja i to u stvari predstavlja onu
jedinstvenu vezu između krajolika koji okružuje Monoštor i prebogate tradicijske baštine samoga sela koje, Monoštor posjeduje. Volim istaći da ukoliko je upravo ta nekakva navezanost na nacionalni identitet iznjedrila mnoštvo bogatih tradicijskih običaja i tradicijsku baštinu, bila ona materijalna koja se ogleda u građevinarstvu, u tradicijskom ruhu, ili isto tako i nematerijalna koja se ogleda u običajima, monoštorskoj pismi, duhovnom, pučkom bogatstvu. Volim reći da je u stvari da su šume i vode oblikovale način života monoštoraca i to nam je bila nekako i polazna tačka za osmišljavanje našeg suvenira. I evo, suvenir je u stvari nastao u toj nekakvoj kombinaciji jedinstva, tradicije, hedonizma i očuvanosti prirode koju danas Monoštor promoviše i evo, trudi se očuvati. Dakle, zapravo, vaš suvenir je bio komplet za riblji paprikaš, tako da zaokružimo. Spomenula si tu poveznicu prirode, pretpostavljam komplet za riblji paprikaš da je tu neka ideja bila da to bude riba. Koliko je riblji paprikaš sam po sebi karakterističan za Monoštor i ima li možda neka tajna receptura što je to toliko prepoznatljivo u samom Monoštoru vezano za paprikaš? Da, riblji paprikaš je u stvari, ja bih rekla, kultno jelo koje je zastupljeno gore od Mohača Baje i kuha se na cijelom tom području Podunavlja do Bogojeva i do Bača. Ono što je karakteristično i ja uvek volim krenuti priču o tome da nekada, odnosno kad kažemo nekada, početkom 20. stoljeća su u stvari riblji paprikaš kuvale žene. Paprikaš je bio, mi volimo reći, sirotinska hrana zato što je ribe bilo u izobilju u okolici Monoštora i nekako su žene pripremale tu hranu za potrebe svog domaćinstva. Danas je način umjeća i načina pripreme samog ribljeg paprikaša svrstano i kategorizira se kao nematerijalno kulturno dobro i evo moram reći da upravo zbog tih nekakvih aspekata jesmo upravo i izabrali komplet za riblji paprikaš kao naš suvenir, a što se tiče tajne, vrsni kuhari ribljeg paprikaša će vam reći da svaki sastojak za kuhanje ima nekakvu posebnu čaru koju mora ispunjavati, bilo da su to drva iz monoštorskih šuma, bilo da je to paprika koja se proizvodi u Monoštoru, bilo da su to rizanci koji su ručno rađene u domaćoj radinosti od žena u Monoštoru koje to jednostavno rade i evo moram reći da smo mi za potrebe našeg kompleta za kuhanje riblja paprikaša napravili i recept za riblji paprikaš koji je stavljen u taj jedan komplet, tako da će i ljudi koji nikada nisu imali dodira sa niti su probali možda riblji paprikaš, evo moći se okušati i probati u nekakvim svojim uslovima skuvati taj riblji paprikaš, ali naravno da je i riba, ona koja je uzgojena u Dunavu, dunavskim rukavcima, vrlo važna da bi i riblji paprikaš bio dobro kvaliteta, da ne kažem izvrsnog. Znači, nesebično ste podijelili tu svoju recepturu, što je zaista divno. Pored tog recepta, što je zapravo taj komplet? Što on sve obuhvata i kada neko to kupi, uzme u ruke, ok, imam sada ovo, još samo fali da skuham, pa evo, je li to neki, da kažemo, alat uz pomoć kojeg se napravi taj riblji paprikaš ili su to, pored recepta, neki sastojci? Kako ste to osmislili? Da, kutija, odnosno ta gajbica sa kompletom za riblji paprikaš sadrži neophodne sastojke za kuhanje ribljeg paprikaša. U samoj kutiji nalaze se upravo rizanci, zatim mlevena aleva paprika,
također jedan dodatak za ljutinu ribljeg paprikaša, recept i stavili smo sok od paradajza koji je također neophodan da bi se dobar riblji paprikaš skuhao i evo mnogi će reći dobra ideja, stavili smo još i kašičicu za probanje ribljeg paprikaša. Ono što sam također rekla kada smo na sastanku udruga, nedostaje još samo riba, ali nju jednostavno nismo mogli spakovati. Dobro, to je nekako i bilo logično. Iz tvoje priče, koliko sam shvatila, vi ste ovo namjenski napravili, dakle to prije recimo tako da se nije proizvodilo, niko to nije ranije radio, međutim sada će biti prilika. Planira se otvoriti suvenirnica u kojoj bi bili svi ti suveniri čitave naše hrvatske zajednice. Pa evo, ovo može biti i neko tvoje osobno mišljenje o tome koliko je to važno, hajde recimo koliko bi to bilo važno za Bodrog. Mislim da smo, što se tiče kulturnih udruga hrvatskih na području Vojvodine i Republike Srbije, došli smo do tog stadijuma da pored financiranja, odnosno projekata koje radimo prema Republici Hrvatskoj, odnosno Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske financira većinu naših godišnjih aktivnosti. Mislim da je svaka udruga došla do tog stadijuma da moramo razmišljati o samoodrživosti, odnosno nekakvom sopstvenom prihodu materijalnih sredstava za normalno funkcioniranje. Upravo sa ovom suvenirnicom u Matici, ali i osmišljavanjem suvenira svake udruge, udruge će imati mogućnost ekonomskog osnaživanja, zatim upoznavanja, odnosno davanja zamaha promociji, popularizaciji tradicijske baštine širem auditorijumu izvan hrvatske zajednice u Republici Srbiji, ali naravno i šire, i samim time boljeg međusobnog upoznavanja. Moje nekakve pretpostavke da i u Matici, ali i u budućih 7 matica koje se planiraju na prostoru Vojvodine neće biti zastupljeni samo suveniri lokalnih proizvođača, nego je moguće da ćemo jednim drugima međusobno pomagati i spomagati, da će možda u tim maticama biti i suveniri drugih udruga u nekako manjem obimu, ali da će postojati u tim maticama i da će biti na raspolaganju budućim turistima koji dolaze i u Maticu, ali naravno i ovih 7 budućih malih matica. Kakva je trenutačno situacija što se tiče turizma, ajde tako da kažemo, u Monoštoru, koliko je to zastupljeno, koliko vi kao udruga, odnosno kao kulturno-umjetničko društvo, kao dio zajednice, hrvatske zajednice, uspijete ljudima koji dolaze predočiti taj život, sam život u Monoštoru i sam taj moment da je to jedna manjinska zajednica koja i dalje živi u Srbiji i kako to predstavljate? Da. Što se tiče nas kao udruge, opet se vraćam na priču o suveniru. Suvenir je osmišljen za potrebe prošlogodišnje manifestacije Bodrog Fest u Monoštoru. To je jedan veliki gastrofestival koji privlači ogroman broj turista u samo selo. Mi kao udruga do tada nismo imali susreta sa nekakvom turističkom pričom samoga sela, ali smo u suradnji sa udrugom građana Podunav, udruženje se bavi sa promidžbom turističkih potencijala samoga sela, surađivali, tako da su već godinama unazad Kraljice izvodile jedan prigodan program za turiste. U okviru tih naših programa predstavljanja ja kao i logistička voditeljica Kraljica, ali evo danas i kao predsjednica udruge, uvek sam nekako i naglašavala da imaju upravo dodir sa Hrvatima, odnosno sa hrvatskom zajednicom iz sela, i
bila je to uvek nekako kompletna priča, zaokružena priča kad god bi se negde pojavile. Evo, u budućnosti sa otvaranjem Male Matice u selu otvaraju nam se široko vrata za zamah, odnosno za bolju promociju i bolje plasiranje celokupne priče o hrvatskoj zajednici u Monoštoru. Naravno, pored same priče, turisti kada dođu u selo imaju prigodu na nama vidjeti i upravo onaj dio materijalne tradicijske baštine, budući da smo svakoga puta spremljene i u tradicijsko ruho, i naravno onaj dio nematerijalnog bogatstva u obliku karakterističnog dvoglasnog pjevanja Šokica iz Monoštora. Prije no što sam te ja pitala o kraljicama Bodroga, ti si već dobro, da kažem, zagrebala po površini tu temu. Kraljice Bodroga zaista jesu ne samo karakteristične za Bodrog, za Monoštor, za taj dio. One su jedan pečat čitavoj hrvatskoj zajednici u Srbiji. Možemo slobodno reći da je to jedan brend, tako reći, napravljen kroz priču, kroz pjesmu. Kako je do toga došlo? Gdje je negdje bio početak kraljica? Kako se to sve razvilo? Koliko vas sada ima? Kakav je odnos starih i mladih članica? Na koju stranu prevagne i kako funkcionirate? I gdje su ta mjesta gdje vi nastupate, gdje se predstavljate? Da, pre nego što krenem možda priču o kraljicama Bodroga, radila sam jedan istraživački rad upravo vezano za Marijanski pučki festival i onda sam dosegnula, u te nekakve korijene pivanja u selu koji sežu čak i 100 godina unazad. 1934. godine je pod ingerencijom, odnosno odobren je rad muškog pjevačkog hrvatskog društva i oni su čak odobrenje za svoj rad dobili od Dunavske banske uprave Dunavske Banovine. Znači, to je stvarno bilo, u ono vrijeme nije tako nešto postojalo. Sad, cjelokupna ta priča o tom pivanju kreće kroz čitavo ovo stoljeće unazad, preko mjesnog kulturno-prosvjetnog društva Bački Monoštor pa na daleko čuvenih Izvorinki, da bi, kao što sam rekla, pri osnivanju Bodroga 2001. godine nezvanično krenuo i rad ženske pjevačke skupine. I 2011. godine mi smo zvanično osnovane, odnosno dobile svoj naziv unutar udruge. Znači, nismo deklarirane posebno, nego smo zastupljene kao sekcija KUDH Bodrog. Da, karakteristično dvoglasno pjevanje je, u stvari ja volim reći da su kraljice jedne od najaktivnijih promicateljica pučkog narodnog života Hrvata na ovim područjima i zaista one s ponosom nose nekako i taj zadatak koji imaju svakoga puta kada se pojave pred publikom. Ono što je karakteristično, a to je u stvari i nekada bilo prisutno u svakodnevnom životu Šokica iz Monoštora, jeste da je u pjevačkoj skupini su zastupljene ženske osobe od godine starosti od 14-15 godina pa do 70 i 75 godina. I upravo ta starosna raznolikost pjevačke skupine ogleda nekadašnji način pjevanja kako se je nekada izvodilo u selu. Ono što je karakteristično jeste da pored pjesama svjetovne tematike koje su se izvodile na igrankama, korzu, divanima, na ćošku, kraljice su također donijele jedan poseban oblik duhovnog pjevanja. Potaknule su čak i širi auditorijum, odnosno iznijele su pučku crkvenu pjesmu izvan granica crkve. I mi danas, pored nekakvih naših obaveznih programa i projekata koje imamo unutar udruge, zatim nastupa koji se očekuju od nas
u obliku, odnosno u okviru općinskih, zonskih i pokrajinskih smotri folklora. Učestvujemo aktivno, evo već 2 godine, 2. godina za redom, u jednom projektu Hrvatske matice iseljenika i međunarodne smotre folklora iz Zagreba. Radi se o autorskom projektu umjetničke rukovoditeljice jedinog profesionalnog ansambla u Hrvatskoj, ansambla Lado, gospođe Zrinke Posavec. Prošle godine je osmišljen jedan koncert Veseli se o Mario, gdje je zastupljeno 5 pjevačkih skupina sa teritorije i Republike Srbije i Republike Hrvatske i evo već 2. godinu za redom najavljeni su koncerti i u Srbiji i u Hrvatskoj. Znači, radite, nestajete, širite sve što je bitno. Ja bih još jednom napravila blagi osvrt na tebe, odnosno jedan segment tvog života je i pisanje pisama na ikavici. Oće rič pisma da bude, jeste tvoje prvo izdanje knjige, jel tako? Pa evo, par riječi o tome kako je do toga došlo i kako si došla do toga da pišeš na ikavici. Da, interesantno pitanje. Da, moj knjiški prvijenac Oće rič pisma da bude ugledao je svjetlost dana prije 2 godine, čini mi se. Međutim, promocija je bila prošle godine u studenom i to je bilo zaista, bila je zaista jedna večer za pamćenje, budući da sam nekako imala već u svojim mislima čitav koncept programa kako treba da bude. I evo, krenut ću, onda ćemo se vraćati unazad, ali da krenem upravo od toga da je to stvari bio predstavljen jedan ciklus života od samog rođenja pa do nekako završetka života jednog ljudskog bića. Budući da smo mi u okviru udruge zaista radili taj deo nematerijalne baštine, odnosno običaje iz životnog ciklusa. Pa smo imali predstavljeno i krštenje i svadbeni dio i evo nekako posmrtne običaje. Međutim, to je bila jedna prilika da ja svoju zbirku pisama promoviram na način gde u stvari ta zbirka i pripada, budući da je pisana na ikavici, obuhvata teme i iz moje nekakva promišljenja iz osobnog života, mene kao čoveka nasuprot prirode, zaokupljenost samog bića lepotama, odnosno prolaznosti života. Pisala sam o Dunavu, dunavskim rukavcima, odnosno upravo o tom okruženju koje monoštor, odnosno koje mene okružuje. Zbirka je nastajala u posljednjih, ja bih rekla, 10-15 godina. Pisme su tako su nastajale i pisane i ono što sam rekla i tada, a da nikada možda ne bih i izdala svoju prvu zbirku da pored mene nije bilo nekoliko bitnih osoba koje su me potaknule da prijavim rukopis, zatim prije toga da krenem sa pisanjem, a odnosno još prije toga da budu nekako moja inspiracija, odnosno da probude tu nekakvu crtu inspiracije u meni. Pa sad se opet vraćam sa početka. Prva osoba koja mi je u stvari otvorila prozor u čarobni svet poezije jeste moja majka, koja je bila taj vitar u leđa koji je u stvari doneo sve ono, odnosno potaknuo svo ono blago u meni koje sam ja pretočila u riči. Zatim učiteljica koja me je naučila prvim slovima da bih te pisme mogla i napisati. Zatim Katarina Čeliković koja je prikupila sav moj rukopis koji sam slala na razne prilike za objavljivanje u raznoraznim zbornicima i zbirkama.
I evo, kažem, to su nekako zaista osobe koje su bili moji saputnici kojima u biti i dugujem zašto je ta knjiga tu gde jeste danas i naravno ne manje bitan urednik moje zbirke koji je napisao tako divne riči, gospodin Mirko Kopunović. Kao što sam krenula sa najavom, tako mogu sada i da stvarno završim nekako odjavom, da ti stvarno u svakim segmentom svog života doprinosiš zapravo očuvanju što šokačke ikavice, što tradicije šokača na ovim prostorima, materijalno, nematerijalno nasljeđe i neka tako bude i u budućnosti. Ovim razgovorom svakako smo mogli barem malo zagrebati u ljepote, evo da kažemo, ovog dijela naše zajednice. Ja se još jednom zahvaljujem Aniti, a vama se zahvaljujem na gledanju i na pažnji. Do idućeg susreta.